دم باش تماشاوانان دلال دیسا به برنامه کردویزیون جی واشنگتونه جی استودیوی دنگ امریکا ام ببرنه ده برنامه به هفته ده ام جماره که راپورت و هپی ویلین جی امریکا و جی هرمه جواره پیشکش بکن دم باش تماشاوان هیجان چالاکین پارتین ترکیه درباره رفراندوما گهورتنا قانون بنگهین و سیستم سرکودی ده هم بردامه به طیبتی عالی پارتیا AKP ده آخفتنین خوین میتینگان ده بالای سر چندین دولت اروپا دکشینن و وان برزمانه که تند رخ ندکنن پرانیا پسپورین سیاسی جد بیژن پشتی رفراندوما لترکیه تانسیون دنابر هر دو آلیان ده یکیم ببه پشتی چندین هفته رفراندوم مال ترکیه دایی ببه و خلکین ترکیه یه بریار خود درباره و رفراندوم ده بدن. دچالکین و رفراندوم ده به طیبتی پرسگرگین به چندین دولت اروپا را باندور خود دانیل سر آخافتن میتینگان. سرکومار ترکیه رجب طایب اردوغان هین بردام رخنکرنا هلوست چندین دولت اروپا دکه. اردوغان دا آخافتن خال استانبول ده بیجه اگر کریارن اروپا قوم فاشیزم به امجیوا به فاشیزم ناو بکین. İsviçre devleti دولتا سوئیسرا تروریستان د پاریزه، هولندا جی، بلژیکا جی و المانیا جی و یکی دیگه. کانی دموکراسیا و کانی مافی و مروان، ناوی و نه آزادیه، نه دموکراسیه، ناوی و دجمناتیه. سرکوزیر ترکیه بینالی یلدرمجه بجدار چندین میتینگ رفراندوم بو. او ویژه هلوست یکیتی اروپا رخنکر او دبیجه انجام رفراندوم یه ببه جابامaya هر گرینگ. Türkiye'nin iç meselesi olan اف رفراندوم که ترکیه کار نافخوی ترکیه از درباره و رفراندوم ده هشیاری دیدم اروپا تبلی کارین می نافخوی نبن کار خواه بکن دوی هر کس جهه خواه بزانه بلا بیناوا فرابید جاب خواه جبو روژا رفراندومه و شیرین دما دموکراسیا ترکیه پیش دکه و گوتن نجات پرست لهن دولتین اروپا زیده دبن و دجمناتیا دجی اردوغان جی زیده دبه پیشیا چندین اونجا پانکارتک اسویسره هاد وکرن. اف پانکارت بو سدام عاجزبون حکومت ترکیه. جگیر سرکوزیر ترکیه ویسی خایناقجه لسر و پانکارت هلوست یکیتی اروپا رخنکر. Avrupa, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın دما اوروپا بین وی پانکارت ده میتینگ خود دکن دوی بزانه به اولهی آویل ترکیه دست پیدکه. نیز ده هفته رفراندوم مال ترکیه دایی ببه او انجام ویژه اشکره ببه. عالی ترکیه روز بروز گوتنن خوی دجی چندین دولتن اروپا خورتر دکه. پرسا نها هر پیش دکه و اوکو گلا اف دفجانی دنابر هر دو عالیه ده یه پشتی رفراندوم جه بردوام با آننا. گلک پسپورین سیاسی باور دکن کو پشتی رفراندوم تانسیون و بلند یا دنابر هر دو عالیان ده یک کمتر ببه. دوزا کجکه ده بریا روژه سشم هاتا و گاهندن و جدهان سیاستوارین کرد را جزای گلک هاتن برین. دیسا هنرمندا کرد زهرا دوانجی جبر ونیه که هاتا جزا کرد. جدوزا کجکی آکو 154 سیاستوان کرد دهاتن دادگرن بریاره داوی درکت. دویمین دادگاه جزای گران آمده جزای حبسه لنوت و 7 سیاستوان کرد بری هر روزاج بو 57 کسان جی بریاره براته دا. دوزا کجکی جه اجده جوتمها سال 2010 ده دست بکر که 8 سال بود دوام دکر. دوزگر کماری 7500 روپر ادعانامه آماده کرد بود درباره سیاستوان کرد لگوری بریاره دادگاه به ادعای ریوبریاره خصنا ترور جهفسروک HDP کامران یکسک پارلمانتر BDP بریوانه کمال اختارش 21 سال جزای حبسه هات برین. هروهاش هفسروک KJD هاتیب تجاره 9 سال. جشاردار آمده فرات آنو و هفسروکا KJD لیلا گوون هروسا پارلمانتری بره یه موشی دمیر چلیک راشی 6 سال جزای حبسه برین. هفشاردار بره یه میردن احمد ترکشی سال و 3 ماه جزالات برین. اوقاتن دوسه لدجی بریاره دادگاه اعتراض کن ده حق سیاستوانان دا هن بریاره گرتنه نهاتیه درخستن هشای گوتنه کد حق هفسروک DBP کامران یکسک داد همان روژه دا جدوزک جدا 8 سال و 9 ماه جزای حبسه هات برین. دنوا روژک دا جدو دوزن جدا جبوی کامران یکسک نزی 30 سالان جزای حبسه تخواستن. جالی دنوا 2 سال و 9 ماه جزای حبسه جروجنامه‌وان او نسازا کرد زهرا دوانشی هات برین. دوان جبر ونه خوی ددما شر و پوچون نسبین دا راسوی جزای هات. زهرا پشتی که قدخال سر نسبین را ببو جبر کل ور راپورتان آماده کربو او ونه کل سر شر چه کربو و سر تورنج واکی بلا کربو به هجتا که پروپاگاندا رخصنا ترور کریه هات بگرد او 4 مهان ده حبسه دما بو.
Zehra Doğan di dema pêşengeha wêneyan de di derbarê cezaya ku jêra tê xwestin wiha axivî bû. Em resim em nûçeya belge niha em wekî rojnamevan aslında dîroka nû em vê dîrokê dinivîsînin. Em karin bi resima jî belgeya çê bikin yani. Ji ber vê mixwest ki ez hêstên xwe û hêstên jinên Kurd çawa li vê êrişên nav vî şerî de çi hîskirinin çi dînin ez wêya bi tarzekî kurdevarî, tarzekî güncel sanat ama bervêjî dîsa rengên kurdevarî çê bibe û bi rengên kurdevarî ez vêya hêz bikim. Kamuoyunun malumu olduğu üzere Ji aliyê dinêva navenda komela mafê mirovan ya piştgiriya ji bo mazlûman mazlûm der bi kongreyek awarte biryar da ku 16 şaxên komelê werin girtin ku 12 şax li başarê Kurdistanê ne. Mazlûm dera Amedê li dijî vê biryarê bertek nîşan da û got ew biryar wekî derbeyek sivîl dibînin. Mazlûm der 26 sal berê hatibû avakirin û wekî komela mafê mirovan di derbarê mafê mirovan mafê jiyanê de lêkolînan dikir û li pey dozê mafê mirovan digeriya. û 10 şax hatin bahev 16 şaxê mazlûm derê girtin. Tabii piraniya vana li Kurdistanê bûn. Ev 16 şaxana jê 13 şaxê wî li Kurdistanê bû. Em dibêjin helbet ku navê mazlûm derê girîng e, hebû navê girîng e, lê xêza me hev şûn da li bin çi navî da dibe bila bibe em ê têkoşîna xwe ya mafê mirovan bidomînin û xebatê me Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed. تماشاوان نجار نوچگاه ما خدیجان فرقین نها برای سکایپ بمرایه و آگاهیان فرهتر بده تایبتی جی لسر خبات رفراندوم و راپورت حکومت تماشا کری خدیجان تو بخیراتی برنامه Nav xêrê dabin. Gelek spas. دخوازی سر راپورت که نهات راگهانده بو سر و بویرانا چی بیجی چی هیا کتو زد کار زده بکی بری که ام باسر رفراندوم بفرایی بکن بله براستی جی یعنی دوزا کجکی وک مدرس نشان کربو 7 سال و 8 ساله کد دومه و نه هدیه بون کو بریا رفراندوم بریا یک وی رنگ چه وش برکو امسان گلک سیاستوانین کرد این نوداد و دوزه داتین داد کرن و تحقیقان دا جزاهات برین اویاجی بلکی باندور خو زیادتر عالی پسیکولوژیک تا عالی مورالیت دا بده سر گلی کرد علیش خو اویا پیلا گرتن جسالاتن دمیر تاشوان ور وجه دست بکریه افدبک بلکی احتمالک يعني بكى تسريع خسر دنجي ناجي زيادتر بكى ل بهديك مازن امكان بيش دوار السياسات دا اجبو كردا بغشتي تشبيه اجبر بي تدمه تقوت مثلا ريفراندوم دا اللي ام دبينو كه هيجي جنبونه كجبو ريفراندوم تايبات الامده ولباشر كرداش چه نبي مطلع اتقو دنگه belki zede belki yani denge nab zede ben belki kurt narazi buna ha denge nan nişan bedin mebesata ebe gelo يعني اذكرن بتشتبش من زانن 2015 ده حب البجارتن شبو حب حزران ده يكم مجداري ده دو درجه هدف زيت دنگي زيادتر بو پشتي وي شرين باجاره ده سپیکرن مخابم بهزاران کس کتی گوتن 50,000 كرد جيه کوچ کرن ادرسيون انكا تبلي هبه هل بيت خلق ناو كي بجوش وكي وان هر دو سالي بريك رابن هرن دنگدان لي از احتمالك مثلا صاد فكرم كو كسن يعني بلكي چوندنا سر صندوقه كيمتر ولی كسن كو هرن اديسا دنگي نابدن يعني ام دكارم بيجن كو اري دل ساربونه كش هدفي راجه هيش بر شر خندق و بركات الشر باشرا لوي ناي معنی كو كسن كو دنگي خوش دري دنگي خو بدن دنگي اري دکارم بیشتر باکی چوننا سر صندوق علی کردستان کیم بر نه خباتن رفراندوم به آزادی تنکرن چه بلا عربه چه نابه yani همه خبات به آزادی تنکرن بله yani تشکم دبینی کم ده جانا dolmuş HDP و CHP inat yani سر به کمپین بیرنگی کلام جانا لید کردن او اصلی کمپین کوس برفره زده دنگی نه بن نه CHP نه HDP پرانی ام دبینم که وقتی چه وقت هلبجارتن گشتی دا پانکارت و پانکارتن ای AKP رو پرزیده و دیسا ام دکارم بیشتر که AKP yani مخابن yani آنام تنی پانکارت وان دبینم جبرای صدمه زیاده تر وقتی که هلبجارتن AKP به. باشه خدیجان گلک سپاس ام هفتهین پیش تا دیسا بترابن پر سپاس. اصلا چاوس.
پشتی کو حکومت سوری ادعا کری بکو خطریا هلوشانا بنده و طبقه هیا نوچگیهان دنگ امریکا محمود باری چووه داره و داخواست کو روشوه بنده و ببینه و به فرماندار حزب سوری دموکرات را بپایده. روز بروز شروان هیزا سوریا دموکراتیک حسده نیزی باجار رقا دبن. هریداوی شروانان دکاری بو خبگهینن دریه باکوریه بندا و الفورات لباجار طبقا گوجیه کی استراتیجیک جبو تواهی سوریه. براگهاندنا پیشکتن جعالی حسده و حکومت سوریا راگهاند گوجبر ایریشن عزمانیین امریکا زیانک مزنگی های بنداوی و مترسیه هلوشاندنا و بنداوی هیا. و ده همان دم داجی داعش بلاوکک بلاف کر و اف تشت پشتراس کر. کمیرای دنگ امریکا جبو شوپاندنا وان نوچیان در باسی هریم بو. لگوری گوها دیتن گو بشه بنداویه دبن کنترول حسد دا تو زیانک مزن تو نیا. و کوالسیون جی روجا دشم داخویانی کر گو تو مترسیک بربچاو لسر بنداوی تو نیا. فرمانداریا حسد جی اف نوچر رد کرن و بریار دانگو جبو 4 دمجمیران اپراسیون خواه بسکنین داگو اندزیارن پسپور لیکولینه که بکن که مترسی هیا یان تو نیا. حطانها دکارن بجن حطانی به بنداوی دستی مدایه و ما خوانزی کی وجه کر یعنی مزح خوانزی وجه کر اما جبرگو تهدید گو هنه کی ابکی نزیکاتی کی منی وصهیه ام نخوازن ضراری بگهیجنن جبر اهمیتی که خوانی يعني سر يعني رجلاتنا بين حميجي هي وبتهيبات جبو السوري اما ام دكرم بينا بيجن يعني وك ضربين جوهات تشكرن براستي بر حساسات تشكرن مهم وك قوتي قصدي وك ريبريه يعني ينتمي قصدي اداره قصدي جي وك گشتي يه تحالف جي حسده بو باجار رقا ج 4 آلیان و دورپیچ بکه 21 آدار اپراسیونک جبو رزگار کرنا بندا و الفورات و باجار طبقا دست پیکر. تشته جدا و جاره گو شروان حسده وکی تجربه یک نوب آلیکاریا فروکن کوالسیون لپشت خطا داعش بریا پراشوتان خبردان باجار طبقا لروجاوی جمع فرات و فرینگاه طبقا کنترول کرن. و بریا شختوران جی دا آویرا درباسی آلیه دین بون و بشک جبندا و رزگار کرن. بی جاری ام دکارم بیشن وکه تجربه کی نبو و جبو گو ام کاربن رقا بستینن و ناتخن چنبری جبو بینا دستک داینی گو هات شکرن بی جاری به رنگ کی جدا بو و اویا زتن یانسمی رای گشتی جی کر وكي جو ام بيجن وشاخن جو الطيارين جو الكريا مكرن وانذار جوي هات تشكرن لملي افي اي دي محوري جو من هذا سبيكري وكي دب بشا كمان وكي جو انذار جوي هات تشكرن لملي افي وسركفتي نها ام دكانن بينا بيجن جهشتي يعني كتي هندري مطار ده مطار تبقي حالي حاضر نها مطار تمشيد دكان هجای گوتنه گوره خستنا داعش ده سپیکا سال 2014 باجار طبقا و بندا و الفورات کنترول کر و ده فرینگاه طبقا دا هجمارک مزن جلشگرن رژیم سوریا کشتن و نها پشتی 3 سالان هیزن سوریا دموکراتیک به وی اپراسیونی هول ده گو باجار و بندا و جبن کنترول آوان درخه. محمود بالی دنگ امریکا جسر بندا و الفورات. وزیر دربی امریکا رکس تیلرسون یه صبح سردانا ترکیه بکه به طیبتی شر دجی داعش بابت که سرکه یا سردانا بیه هر وها ترکیه جبر پشتگیری امریکا ده یه پکه گلک عاجزه لامریکا ده شر دجی داعش ده یه پکه هزه که هر باندور دبینه درجه هیه واقعیان ده راپورته ده هزین سوریا دموکرات دبیجن او آمادن جارکادی دست به اپراسیونین لشکری دیجی کومالا چکدارین داعش لرقه بکن پشتی راگرتنا کردارین لشکری بو پیداچونه کازیدتر لسر سلامتیا بندا و فراد. کار به دستین کردار لسوریا دبیجن داعش پروپاگندا درباره سلامتیا بندا و فراد دکن بو ترساندنا خلکه. امجد همو آلیا دا چه امکانیت دست مده هبن هم سفربر دکن کجبو يعني چه پرسکریکی کد صد باراج صده ده به بیچاره سر کردن اکیبن فنی بین همو امکان هجی هم او دکن جدو ده ذاتن آگربست وک آگربسته که ما چه کریش بو که هم با پرسکریکی چاره سر بکن. روسیا اول سال 1970 داول سردما سوویتا بری او بندا و آوا کربو
هیزن هفپیمانیا بریبراتیا امریکا گنهبار دکن به تکدانا بنیادن آبوری لسوریه و عراقه. ام ببردوامی چاودێریya kirdarên hevpeymaniya navnetewî li Iraq û Sûriye dikin û em bawer dikin ew karê bo xerabkirina binyadên aborî yên Sûriye dikin bo dubare avakirina wê zor û zehmet bin. وزیر دربه امریکا صبحی پیشنبه و سردانا انقره بکد و بریار دیگل سروکومار ترکیه رجب طیب اردوگان کن بد که شر دجی داعش لسوریه و عراق مجار سرکه یا دانستاندنان. رک تلرسون دگو تارک دا لبردم هف پیمانی آنف نتوی لو واشنطن تکس کربو که سنگی و گواشا امریکا لسر داعش و بردوان بد. دما شێوەیە کار لە سووریا بهتر دێتە دیارکردن و لێکدان ez dikarim bêjim Amerîka wê berdewam be li ser danana sengê li ser Daeş û Elqaîde. Pêkînana devereka parastî bi hebûna agirbestê da xelkê sivîl vegerin nav malên xwe. لی آلوزیا سرکه دنابر امریکا و ترکیه دا پشتبانیا امریکا بو هزن یپگه که شربانین کرد به هزا سرکه دشار دجی کومالین رادیکال و داعش لرقه دبینه. نها ام دبیجن امسر النيزي مشار في باجار رقابنا چونكو متقارن به ببيجن يعني جندن ايكو نها هيجي دكافنا هندري يعني دكافي ايطاري باجار رقا جبوه وي حمله ما بيشي ما وي باجار رقاب خوابه. لآلیه دی سنور سوریه اپراسیون آزاد کرد ناموسل جدست چکدارین داعش دوام دکه. لیزه دبونا هجمارا قربانیان سویل هزن عراقی امریکا خستیه بررخنین گران. نتوین ایگرتی داخواز دکه تکتیکن شری بین گوهارتن و لگور قانون نف نتوی بچن بو ریگریه لکفتنا قربانیان زیده تر. آجانسا نتوین ایگرتی یا ماف مروفا باور دکت داعش خلکی سویل دناف هجماره که آواهیان دا کوم کربتن که بویا آرمانجا هزن آسمانیان کوالسیونه. لشکر امریکا باور دکت تکتیکا بکار اینانا سویلان جعالی داعش و با آستان کرنا آزاد کرنا باجر موصل و قربانیان سویل واهی ج انجام هرشک آسمانیا امریکا بد. واهی هرشن آسمانیان کوالسیونه افکار کری بید. نهال کولین لجهه بویاره هیا و از باور دکم لچن روزین بید دی انجام کال کولینه هبید. دنابرا 17 حتی 22 و مه پتر جه 700 سویل هاتنه کشتن و بریندار کنن لروش آبایا باجر موصل. لشکر امریکا پیدا چونه بسر 700 ویدیو اندکت وکو بهرک جل کولین بو دیار کرنا اگرین زیدبونا قربانیان کو عراقی دبیجن ام بیدنک نابین. فاحنا شلون ما نستطيع ان نسكت على هذه القضيه. ام نكارن لسرفي برسي بيدنگ ببن دا خوازان ما بيدچونه لسر توايا اوپراسيوني پاراستنا سيفيلانه لي لسر كشتنا يك عراقي ام بيدنگ نابن. هجمارا زورا قربانیان سویل دشار آزاد کرنا باجر موصل دنگ ودانه که زور پیدا کریه. پاپای واتیکان پاپا فرانسیس داخواست نامه که تایبت آراستی توایا آلیان کرد و تعداد بیجت پاراستنا سویلان ارکو دوی بیتا بجه کرن. خالد فتاح دنگ امریکا. پشتی که هزین عراقی باجار بدوشیا باکور روجاوی موصل که داعش آزاد کرد کومنشیا رونشبارن باجار نچار دکن که جیوارن خو بهلن. کاوامر اب راپورت هنرتیه. پشتی دست بکرنا اپراسیون عالی راست باجار موصل دورا بادو جهات آزاد کردن جلای هزین عراقی و کودکویت عالی باکور روش آوای باجار موصل بادوش به خودان کرنا ترش و کوالی و تایبت گامشان دهتن یاسین بله پشتی آزاد کرنا اوی دوره حشد شعبی خلک بادوش همی در کرن و رندای گامشن خود گل خوا بینن ابتن جمارکا کم گل خوا اینان افگامشن هند بینن کمتر جسی هستاده ج سرجم گامشن بادوش. راحوا هم طلعوا اطلعوا من البيت لحي يبقوا بالبيت. گوتن درکوین و کس لمال دا نمینت نابت لویره بمینن دوی درکوین ام نهای داربون اگر چیه مبتن مالباتن خو اینان و درکفتین اتومبیلن ممان هشترمان 5000 آجلمان سامان آجلان یه پارزگه ها موصل همو لویره مایه بيوتنا دمرت راحت عوائلنا ولادنا شردت مالباتي ما چون ويران بون ام نزانن زاروكي ما لكونه و گامشي ما جيم نزانن لكونه مرزگار کرن سپاس خوديره لچما مجمالي ما درخستن ام لور بونو البر گامشي خوبون برای بي گامش جمالي وان درخستانا شوان گامشان دا خاز جلاین پیوندی دار دکن کو خل اوه کشه بکنه خودان و خلک بادوش و گرین سر مالنوان جبر کو به هزاران جلو گامش به جه لاینه الناشد الحكومة المحلية والمركزية
ام ji حکومت ناوندی یا هرمی و انجمن حشد شعبی دخوازین که ما وگرین مال ما هر تشت ما ویران بویه نه آب نه خارن و گامشین ما تارومار بوینه ام ji سروک وزیر حیدر عبادی و بر سیستانی دخوازین چاره که جبو گامشین ما پیدا بکن هر جه کevin da badoş bi qeymaxa gameşan dihêten yasîn belê bi gorey gotinên şivanên gameşan ku pitirî 10,000 serên gameşan û zêdebarî 5,000 serên çêlan bi cih hêlayne lewma daxwazê dikin bivegerine ser malên xwe. Kawa Emer Dengê Emerîka Mosul. Piştî komarî nekaribin pêşniyareke nû ya saxlemî ya li şûna sigorta tenduristî Obama kirdeynin Pırs li ba gelek kesan ev ku tevî ku serok civata nûneran û senato di destê komariyan de ye cîhanîna sozan Trump di dema kampênê de nehesane. Serok Trump di gotara xwe ya heftî da li roja şembe banga Emerîkiyan kir li esmanî binêrin. ام سوزا خواه نشتیمانی نو دکین جبو ارکی ناستا یه لگریانی و ودیتنه Rojeke piştî ku wî li Kongresê li Washingtonê têkçûneka mezin dît. Further consideration of HR 1628 is postponed. I will not sugarcoat this. Ez vî tiştî bi sivikî wernagrim. Mixabin rojek nebaş bû ji bo me. Piştî heft salan komariyan suza bîmeka baştir ya bîma saxlemiya Obama kirda. Lê wan waz li wê bîme anî demê xuya bû ew biryar derbazî encumena nûneran nabît. Şirovekardan Kettle bi rêya Skypeê axift. Ji bo ajenda paşarojê ya qanûna serokatiyê ew cidî ye. Wî bûce heye û plana avakirina bingehîn ya welatê heye û gelek pirsgirêkên mezin hene ew çareser bikit û ew ê pêdivî bi kiryarên Kongresî heye. Komariyên parêziyar nikarin dijî bîma saxlemê Obamake rawestin lê sorin ku ew dikarin karên hêjbaştir bikin. Ez dikarim ji te re bêjim piraniya Amerîkan pêwîstî bi çi hene û çi dixwazin ew dixwazin hikûmeta federalî kêmtir destêwerdanê di jiyana wan da bike ew taksên kêmtir dixwazin da ku pereyên zêdetir qezenc bikin û ez zanim ku serok Trump û komarî pêgirin ku ev yek bibe. Di heman demda demokrat stratejiyeka din bikartînin wan got heta pitir zanyarî me nebin li ser peywendiyên Rûsya di hilbijartina serokatiya sala borî de divê karên Trump hên ragirtin yek ji wan pesendkirina berbijarê Trump bû dadgeha bilind. Let's see where this investigation goes for a few months. ام دما بحثكي بلزدكن بو بيونديان نمونه حري باش اگر دكتورك الولاتكي برينسازيه بدسته روبورت الولاتكي دمبك لê kuşka spî pêgire ew ajendaên Trump narawistînin. He's got a lot left on the agenda that he wants to get done, whether it's Hin di ajenda wî da gelek xalên wek koçberî, baç û dîwara sînor hene ku li benda wî ne. Ji bilî avakirina bingehîn ya welatî kêm karên dinyên serokî hene ku bala demokratan bikişîne xwe. Ji bo pesendkirina wê qanûnê pêdivî bi yekbûna komariyan heye. Ew jî li heftiya borî nehate dîtin. Tevî ku ti derya li Kurdistanê tuneye ji Kurdên li İzmîrê bazara mîdyan di destê xwe de digirine û bi hezaran Kurd di bazirganiya mîdyaya de cih girtîne. İzmir bajarê sêyemînê mezin yê Tirkiyeyê. Sercimara wê derdora 5 milyonî. Her wiha bajarê Sînorê yewnan e ku ji bo penaberan jî bûye deriyê hêviyê. Ji ber şerê Sûriyeyê bi hezaran penaber ji bo hêviya jiyanekî nû li ser İzmîrê ber bi Ewropayê ve diçin. Jaliyekî din ve jî behra Egeyê ji hezaran penaberan re biye Goristan. Sercimara Kurdên İzmîrê derdora 2 milyonî ne. Piraniya wan jî di salê notî de ji ber şerê di navbera dewleta Tirkiye û PKK de ku bi hezaran gund hatibû şêtandin de koçê İzmîrê kirine. İzmîr bi çêkirina dolmeyê mîdyayê navdar e û yên ku vê karê dikin jî Kurdin. Yani nane me vê zêdî, vê pekirtî em dibîne. Em ji gundê xwe reviyan hatin, em yani em Bila şikir em nekoçma. Em taba xwe, em viziyeta xwe ji bo zarokê xwe, ji bo hevalê xwe em tevê dibîne. Şikir xwe lê. Kurdê İzmîrê qala zehmetiya çêkirina mîdyayan dikin. 23 salê min midya çê dikim. وحب زاروكي منهم شغلن وخديت فرج تن ماشا خاليه مكريه خالي كريمي فرتن زاروك بيشت تخوينه وده اداره وناك ماشا
Kadife kale ciye kul İzmir'e bi Kurdan teyzanine. Di salên notî de Kurdan ji ber şer tevî nas û dostên xwe li Kadife kalê bicih bûne. û hê jî hêvî dikin ku vegerin bajarên xwe. Yani ama zor diçe û zaten mi ber zilmê çûn. Em hatin vadera û hê jî bastına ser gundê me dikin û hê jî zilmê ser me dikin û qelê em hemil heve hewiyan. قالي ديس خرا كرين ام حمكرن بندينا وام حمش هبلا كرين وشعبي ما بارنابي ام دكل ما بين باهفدو واش هبلاتكن Her wihal İzmir'e her sal festivalê midye tên li darxistin. Firuşkarê midyeyan Cengiz ku ji zarokatiya xwe de vê karê dike dibêje şaredarî karê me asteng dike û nahêle em midyeyan bifroşin. Dixwazim hizmet tefar hizmet bikin yalanız belediye nahêle. Belediye me işgaliye bidim. Cîmar belediye bike. Dezgehê kilo temiz cem kanlı eşler bejim bire 24 saatten midye gerim bin. Bu insaneki bu jî memnun bibîne. Eka vırt eşçıqası cezbe temiz med insananı karmiyakın dayı bidim. Sonet navê tehteyim. Zozan Yaşar, Dengê Amerika, İzmir. Ev raporta me hunerî jî ser karikatüristên navdarî Amerîkî Matt Walker e ku bi berhemen xwe yên karikatürên polîtîk navdar e. Ji bo Matt Walker tu kestuneyê gotinê kare bigêje û rixnê lê bike. Ew sernivîsê beşê karîkatorî ya rojnama Politico li ser internetê got rewşa siyasî li Washingtona paytext dişopîne Kongres, medya, lobî û serokatiya Amerîka. من شانس هبو از لسالین 60 و 70 دا لوس انجلس مزن بوم و پال کونرت نگارکش کارتونی بو لروجنامه لوس انجلس تام بو ناوی بو من سمبلک بو هلبت او تشتی او پینافدار و سه خلاتم پولرز ورگرتین جبرکو کونرت بتنی او نگارکش کارتونی بو لستکا دجمن نکسونی چکر بو لسالین 60 دا آلوزین سیاسی هبونو دوام دکرن بو خوندکاره کی گنج وکومن و تماشای وی کسی دکر و حیبتی دما اوی افهمو نیگارین پیکنین دکشان اوی لروجنامه بلاف دکرن و دجایتی سروک امریکا دکر او کاره کی جوان بو چاوا اوی افکاره دکر Niha Walker wergirê xelata polîtizere destûna xwe ya karîkatûr de nîgarên kenok û rexnegir belav dike lê dûrî nerêzgirtinê ne. Ev nimuneke li dema bidîtin dest pê dikî. Li dema min hezir dikir. Belê ev li dema mubarek hatî ladan û min hezir kir ez dikarim tiştekê digel ebolhol bikim. Ez wê mamsam lê swar bikim wekû swarê hespî. Ev nimuneke bû têkeliyên Amerîka mubarek. Wildîfra nivîsîn dêt. Ev wêneya karîkatûr ji şeva hilbijartina serokatiya Amerîka bû gojê re dibêjin şeva giran ji karîkatûristan re. Ez nizanim jûrên nûçeyan çawa bûn. Lê li rojnama Politico her kesek heybetî bû. Em hemû jiwana rojnamavanên zîrekên cîhanê dizanîn çi çêdibin. Bu demê heftiyan min hezir dikir ka ez çi bikim divê şeva dîrokî da. Li dema me deng bû yekem seroka jin day û min hezreka baş hebû ku min meydana boksên bikar înad û Hillary Clinton bi ser Trump serdikeft. Min nîgarkeşa wil heşt û nîv bû nehî şevê bû min hezreka dît çebû. Hezreka cuda. Lewra divê ez hemû bi têkrayî karê xwe bigoharim. Li dawiye min Donald Trump wekû darekî mirov xer çê kir ew her tiştekê dixwet û ji Washington dibêjit spêde baş Amerîka. Çi rengê sibehê bijî Walker rûdinê û pênûsa xwe bi destê xwe hildigire û dest bi nîgarkeşiyê dike. Gelek mijarên cêwaz û çalakî wisa diyar dibe ku Walker wê 4 salê wî yê tê de ti kartonê qedexekirî tune bin. Zor siyasetvanên Amerîka û yên şareza ji wana têdgehên karîkatêra siyasî behreke ji siyasetê wan dixite şermê û xwe dikenin. Ez bawer nakim Donald Trump wê bikit. Helbet şarezaya û bi rastî karekî zor baş dikit eger siyasetvanên kartûnî bi kuşka spî daxwaz bikit û rûnên wêneyên wî çê bikin û bi wî diyar bikin ku ew dikarit bi xwe bikenit çunku ew zor nakenit. Berhemên Walker yê karîkatûr vedgerên dema serokê Amerîka Jimmy Carter ji wê demê ve ta roja îro ketiye nava siyasetê û bûye beşek jiyana wî li ser dibêje bîrokên berhemên wî herî baş tên xewna wî. Devaşevar neje ew bi Kurdizyana ve heftê ku mecware pêşkeş kir. Em bihêvîne ku bername bi dilê bû. Nêrîn rêxine û pêşniyaran xwe bi rêya e-mail, Facebook û Twitter ji me re bişînin. Heta carekê din bimînin dê xweşiyê de. Xeyr û xweşiyê de.